Kratko obavijest prije videa. Veliko hvala H18 Megastore što su sponzorirali ovaj video. Također nemojte zaboraviti do kraja pogledati video jer su stvarno bitni veliki detalji. Uživajte u videu. Lmao najjači. Ljudi, znači, šuze su najjače. Uglavnom došao je najnoviji paket, idemo vidjeti šta ima. Ajde. Lmao bravo debeli hoda nakon 10 dana. Nizermix najjači. Šta nam je to došlo za moderatora? Alo? Lmao? Dobar dan. Poštovanje Gala. Jeste dobro? Jesmo. Znači ukratko iz H18 su mi donijeli novi PC sa mojim logosom. Imamo Special Edition pošto je Ryzen izbacio nove treće generacije procesore. Ovo je sve među glavnima u H18, bravo među glavnima, a vodite. On je jako dobar, dofuro mi je PC te smo ga odnijeli kod mene doma. I pozdrav snalice moje i dobrodošli u još jedan video. Kao što ste mogli vidjeti u intru, dostavili su mi novo HPC Gala Sandala računalo. Pokaži ti slobodno kakve su to specifikacije, kako to svijetli najjači svijetli mrcinski. Znači ovo računalo je SVJECSKO. E sada, što se tiče svega, ovo računalo je posvećeno mom moderatoru Snovu. Sada vam ispričam ukratko našu priču između mene i moderatora, a pošto je ovo već drugi klip kaj vlogam, pa nisam naviknut na vloganje, ali idemo. Snova sam upoznao prije par godina dosta i jako smo bliski prijatelji uživo, znači pomogao mi oko kanala, oko svega i on me rekao za Fortnite. Da njega nije bilo u 2017. da je Fortnite izašao, ja ne bi igrao Fortnite, iskreno ne bi bio tu sad gdje jesam i igrao to malo na većoj profesionalnoj sceni. On je meni došao kao, vidi Fortnite, ja rekao ajde idemo igrati, tako smo igrali sezonu 1, sezonu 2, sezonu 3. I u sezoni 3 on meni kaže, pa vidi Ninja, tad je bio aktivan Mr. Grims i ti strani streamer i rekao je, tad Tifio niko ne zna za Tifio Alma. I sad mi rekao, ajde ti streamer na Twitchu, ja rekao ajde, kao ja balkanski streamer, imao sam nekakvu kameru iz 55, 2 FPS Alma i tako mi streamamo. Igrali smo ja, Snob, Addict i Martin, te također Addict snima ovaj video s iPhone-om, malo bravo debeli pojeo Sonyevu kameru. Tako da ljudi moji, mi smo počeli igrati Fortnite, ja sam streamao prvo na Twitchu i onak imao sam, kao što možete vidjeti, tu će se sad vrtiti video, imao sam malo gledatelja, to je jako stari klip. I nakon toga, prošle godine u 11. mjesecu, meni je Snob rekao, ajde ti na YouTube kao, vjerujem da možeš uspjeti na YouTube, kao u gaming, da možeš naučiti puno ljudi igrati Fortnite. Ja rekao pa a ne bi kao, znači YouTube, on rekao ajde molim te preširamo. Ja rekao dobro ajde i tako smo mi počeli, izašle pjesme, zezancija, sve. I vidi me sad na 40k, Nizermix, tako da je zaslužan također i dio u mom životu i Snob, i Addict i svi ostali koji su me od početka, nisam bio niko ništa da mi gledalo 10 ljudi, oni su zaslužni za mene. Tako da ovaj kompjuter koji je dao H18 je posvećen njemu, mom Snobu. Naravno ovaj video ne bi bio ništa bez sponzora, tako da ljudi, sada ide prezentacija kompjutera i ko su i šta su H18. Znači ukratko H18 Megastore je multibrand store sa 15 poslovnica koji ima svoj brand HPC računala. H18 Megastore ima i 7 gaming arena u Varaždinu, Zagrebu, Koprivnici, Osijeku, Rijeci, Šibeniku i Splitu. Također ovo računalo, evo vam QR kod, možete skenirati gledajući ovaj video te će vas baciti na stranicu, ali ako ne možete sad skenirati kod jer gledate do kraja video, onda u deskripciji ovog videa će biti računalo koje možete kupiti na njihovoj stranici. Najjači. Najveće hvala, znači H18 što smo zajedno napravili Gala Sandala računalo. Specifikacije su Ryzen 5 3600, znači ljudi, najnoviji procesor, treća generacija Ryzena, 6 korova, 6 jezgri i 12 threadova. Znači to vam vrti, to streamate, to igrate, to gledate video u 4K, na sve ultra, to vam vrti najjače. Mi smo testirali benchmark, vjerujte mi, sa dobrom optimizacijom ide do 500 FPS-a, 16 GB RAM-a, ima SSD 240 GB, te također grafička, to vas sve zanima. Koji je grafička? Grafička je RX 580, 8 GB, DDR5, GDDR5 video memorije, Nitro Plus. Znači ovo računalo se zove Gala Sandala HPC Nitro, znači Ryzen, znači računalo ako kupujete novo, znači obavezno ga kupite, još ako mene gledate,
S ovim računalom ćete imati svaki Game Victory Royale. Bravo laže ljudi, ne zove Germex. E sada ljudi, u sljedećoj sceni ćemo zvati Snoba, pošto moramo to malo katati, bravo neki video editor. U sljedećoj sceni zovemo Snoba i ovo ćemo mu odnijeti na adresu, naravno moramo ga spakirati u kućište. I ništa, idemo zvati Snoba, gdje mi je mobitel? Snimaš? Halo, snimaš? Snimaš? Kataj. Uglavnom sad zovemo, ha? Izrežele. Da, izreži, ništa. Bravo, Skever. Ok, sad zovemo Snoba, moderatora, da se vidi sve. Jesi fokusao? Bravo, iPhone kamera, debeli pojeo Sony kameru. Blokiraj broj da se vidi. Alo? Jesi tu? Jes. Aj na kavu jebote, za sat vremena, ha? Za sat vremena. Jesi slobodan? Može. Sigurno? Može. Aj, kupit ćemo te. Može. Sad, aj, vidimo se, čao. Spremni. Bok. Oni ne zna šta ga sprema, lubao. Znači ljudi, Gala sam dala računalo. Znači, taj je uključio ovaj monitor, ovaj se gasi, Winkel ugasio, sve sisteme, ne Germex. Gala snimi, vidite, tu imate GS, znači možete kupiti. Bravo, promocija level 2. A sad pazi ovaj specijalan dio. Specijalan dio je, dođite, da ćemo mu mi dostaviti komp, promijenit ćemo, ja sam složio jedan super dizajn, moj dizajner složio. Ako se vidi, stavit ćemo tu gore, sakrit ćemo ikone. Napisao sam mu, dok ću upalit komp, hvala ti na svemu, uživaju na ovom PC-u. Lmao! Bravo sam govoriš Lmao. Gala sam dala naravno, hvala puno HPC i H18 Megastore. Znači na promociji suradnji. I bravo kupinost. I ništa, možemo krenuti, a? Ništa, pakiramo komp i krećemo. Hajde, vidimo se u sljedećoj sceni svakako. Ne znam kako to oni profesionalni vlogeri rade, ali šuš. Malice moje, idemo da nosimo ovaj PC u kutiju. Ajde, pomogni mi prijatelju Martina, ajde. Naravno, sad nam je jako poznati. Kako ćemo? You stuck so hard in my head. I don't. Ljudi, znači, parkiramo komp i idemo u auto. Malo je mene, braću, idemo mi iz stana. Ljudi, Golf 7.2 Gala sam dala, možete kupiti pod Golfa, šalim se, bravo, daj promociju. Idemo, da. I pozdrav se dalice moje, evo krenuli smo prema Lučkom, tamo naš Snob živi moderator. Iznenadit ćemo ga znači full na maksimalu. Imamo samo jedan pokušaj da sve snimimo, tako da ako nam se rasplaći, muškarci nikad ne plaću, tako da nadam se da će ostati u šoku, stvarno. Vidimo se. Evo nas, stigli smo, bravo debeli jebe začin za auto. Znači ljudi, ovo je kuća moderatora, ne znam što je žurno, i tako je moj Martin. Ništa Martin, ti uzmi ovo ostalo, ja ću u kući. I idemo ga iznenaditi, on misli da fakat ne sviđa. Bravo, debeli su morja. Fitness treneru, ako gledaš ovo, nazovi me. Alo! Dobar dan. Dobar dan. Dobar. Odnosno. Ajmo na cugu. Šalim se. Idi. Komp, rekao si da želiš komp, pa sam ti kupio. Ozbiljno. Da. Šta je? Ne znam, ostao sam bez teksta. Šta? Što si bez teksta? Hvala. Jesi dobro? Jes. Pa rekao si, evo ja sam ti kupio komp, šta? 1000 euro. Pošteno. Malo. Ništa, jesi spreman? Ja sam isto, brate, sad sam hodao, ljudi, nikad više, hajde. To unutra staviti. Vidi ovo, vidi ovo, gledaj moj video.
Gledamo video, halo, snimi ovo. Gledamo video. Ok, da li si spreman vidjeti komp? Aj, morat ćete mi pomoći. Ajmo ga sa kreveta. Staviti. To je to. Ajmo, izvadi ga, tvoj. Tu daj. Tu. Hoćeš, ajde, digni ću ga gore. Izvadi ga. Halo, najjači. Znači, content, lajkajte stream. Lajkajte streama video, malo. Može? Samo reći tu. Nezermex, ha? Je dobar? Odlično. Ha? Što si u šoku, brate? Najjači. Zaslužio si, brate, znači 2 godine, a znam, jel ti neugodno pred kamerom, a? Meni isto drugi postoji. Ljudi, 2 godine uz mene, od Twitcha, koliko sam imao pregleda na Twitchu? 1, 2 eventualno. 2, i to ni ja, malo je adiktiv. Ljudi, on mi je sve pomogao, znači ja bi si sad rasplakao, mi muškarci ne plaćamo, mi smo jaki taj da ne plakati. Ništa, idemo ga staviti tu pa testiramo što, pa da ne. Ovo ti darujemo ja i H18. Zahvali se H18. Bravo. Hvala H18. Malo. Gala sam dala pisiju. Tako da dok ćeš igrat Fortnite, dok ću ja streamat, uvijek ćeš imat pogled na moj logo. Moraš moderirati. Bravo za prijatelj. Jesam za ništa. Pa je pođu. Idemo. Lo. Šta bi rekao? Ne znam. Hvala H18, hvala Gala sam dala. A brate, ja sam ti rekao bio, znači PC ima da dobiš novi, znači kužiš, a žao mi te bilo, ali eto, sad ne moraš ništa od plaće davati, imaš sve, još samo kupi neki monitor, to ćemo isto srediti kao nešto. Ajde, idemo spojiti, treba nam... Dobro, mi smo stavili cijeli komp, podloga, tektonica, niš, sve smo spojili. Je spreman upaliti svoj komp? Yes. Gledaj u kameru, znam, meni isto čudno prvi put. Komp ti se pali na ovu tipku. Kameraman brzo sad to snimi, kako će ovo izgledat. Upali taj komp. Reakciju njega. Zrgamix, najjači. Vidiš šta gleda. To ti je RGB nešto kao. I sad se pali komp i valjda sam se dobro spojili, ja se nadam. Da, 3. generacija Ryzena, RX 588 GB, 16 GB RAM. Bravo, kao znao o čemu mu pričam, lamao! Belmin. Evo, imamo pozadinu na desktopu. Dobro, ne pogledam, stisni no. Yes. Ovo ti je, eto, mislim promijenit ćeš svakako tu podlogu. Tu smo mi neke mailove, poslovno tu makneš. Evo ga, hvala ti na svemu, šta ti kažem, uživam u ovom PC-u, najjači. Šta bi ti sad, šta kažeš? Hvala svima, hvala H18, hvala Gala, hvala Addictedu i Tigarinju. Najjači, dođi brat, aj, nećemo plakati, malo, poješću ga kasnije, najjači. Ništa, to je to, hajmo Fortnite, probat barem, ajde. Najjači. Halo. Za ih crti ovaj kao nice. I evo ljudi, to je bilo to za ovaj video, došli smo do kraja videa, hvala vam što ste pogledali do kraja i nabili mi watch time, bravo žice ljude da ti pogledaju do kraja videa.
Moderatoru moj snop, šta bih htio reći za kraj? Ništa, još jednom hvala H18 i Gala Sandala, I sam znaš. Addicted i Tigarinho i use code Marconix u shopu Lemao. Alo, malo vidi, use code Marconix i sami znate u shopu. Ovo je ljama koju ću sad pojesti. Nemoj me naravno pojesti. Nećete vidjeti jer će nestati. Ali eto, hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se svidio. I ako želite da snimam još ovakvih, hajmo, real life vlogovi, nešto, napišite mi dolje u komentare, lajkajte video, ako ste novi, subscribe-te, inače ću vas pojesti. I šerete, da, bravo, šerete, žice. Pozdrav od mene i Snoba, peace out. Ćao, peace. Za kraj videa bih htio jednu poruku reći, znači za sve vas koji ste gledali video. Zašto sam ovo napravio, zašto sam dao moderatoru? Pa eto zato da i drugima prenese nekakvu poruku da ako vam je neko nešto napravio dobro u životu i pomogao vam, da mu se barem ili zahvalite riječima ili neku malu gestu njim kupite, ne znam, bio to miš, tipkovnica, PC, kuća, bravo debeli skupe stvari. Tako da ljudi moji širite pozitivu i ljubav između sebe, jer na kraju dana to je sve što nam je ostalo za imati sreću u sebi. I mi imamo dobar osjećaj u sebi i ta osoba koje smo pomogli ima dobar osjećaj u sebi. Zapamtite i vratite onima koji su vam bili među prvima i zahvalite njim obavezno. Također u deskripciji vam stoji link za ovo H18 Gala Sandala računalo, a mi se vidimo u sljedećem videu. Nadam se da ste uživali. Lemao, Nemoj zaboraviti ostaviti komentar, hihihihi.